Ua maua lava le ofisa o whainga palota, tangata tau wha valea, tau wha ase, ma whai ami o wha sina. Ma watu ilim tanga luenga o leo mo le lato fo i pito la au o le whai o mo lianga. O le saunoanga na mai le fionga le komsina, o le ofisa o whainga palota, le sunga tule fua tuia filolo John Stanley. O wha mawina le ofisa palota, il whaanga solo ai o le stala o le au palota ili taiminei. E iai le ofisa wha aitu malo wanga i ei tangata palota e wha atumu mo iai ala to le stala online. O le nala sanga i soli tu la fono e pe unta ua pulenga o le ofisa palota. Mai o maua umalava, mai ua whaia fo i iai le wha atatau. Ina ua maita wina e tasi lava le email address o lo la fo mai iai le fia o tal sanga e le stala. Ai ua fautua ina, a whai o le pule nuu, ua ia whawhanga tangata palota o le stala. E soli tu la fono le nā ngā yoinga. Ai pe whaapea foi o ia o le agent mo le suita wa wha o lioli o le soli tu la fono foi. Po le whaapea foi o le pule nuu o lo o yailon wha moe moe tau wā le whainga palota. O le soli tu la fono foi le nā whainga o lona wha tau mawhawana tangata palota. Mai lava le ofisa o whainga palota i le vai o sonei, ua whai ai nei le suenga i le silia i le sefulu tangata palota. Ua atu matusi a le whaifi au, ai fasili atu iaile le stala o le ofisa palota pena te ilo le whaifi au, ai tali ane le ai. O le tusi na avatu e le lato sui tau wafa au lioli. Mai ua whai ane iai suenga le ofisa palota mtu inatu le na sui tau wafa au lioli, i le ofisa o leo leo mo lia il tau whavalea. E se mai le nā lahpe, le isi sui tau wafa au lioli, wali iputia atu foi, le alu i fale o tangata palota o lona i tū malo ma la wane tangata e le stala. Ua whaia fo i eiso suenga a mae au tu inatu i leo mo le whaia o molianga. Ua wha maonia mai fo e le fiona komsina o le ofisa palota le sunga to le afoa. E whali poti le utaunu uatu i ate i o tangata, ua tau mo whaia le stala i le pepa whanau o isa tangata. Mai ua watu fo i le namta upu, i le ofisa o leo e molia.